ukavuga uti Scovia nakaraya ni indaya ya Wiringoma ngo bafitanye n'umwana. Urinda umwita indaya Scovia, umugore witeje imbere, umugore wihesha agaciro, umugore ufite benshi agiriye akamaro, umugore ufitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ukamwita indaya, ukamwita ihabara. Ahuriye he nawe? Umubiri uravuvuka, wagira ngo ni iki, wagira ngo ni uruvu rwo mu mpeshyi, hanyuma umusatsi wagutukuriyeho, umusatsi warababutse, wagira ngo ntujye urya ntugira ute, reka ubugufa buranamye, inda dore urayikoreye n'ihurushwima, ubundi wabanje ukajya kwivuza ibyo bibari warwaye mu menyo. Dore ko numvisha ngo barakwita niba ari misi w'amenyo n'ubundi Mbayahaga aratumye abanyarwanda badashika kuco bari barateguye gushikako bivanye n'ukuri azaravuga mu bisanzwe baragerageje kwatsa umuriro aho bakije umuriro Mbayahaga kasuka amazi. Urumva rero ico kintu mu gihe kiriko kiraba Mbayahaga ari karabakoma, urumva kice gituma nabo badatekana, batumva yuko boshora kwicara bagatekana, baca bahangayika. Kijya kidobo nyene c'ikiapotre cyo mu Rwanda arico ari mu bantu ba en 2015 bari muri ibintu byo kugumura abantu. Yari mu bakozi b'Imana bamwe batanga ubuvugishwa voilà ngo bariko baravugishwa ngo Burundi ngo hagiye ngo kubibi hagiye yo cyane. Yaravuze amajambo anateye n'ubwo tuvuga ati none uyu mukobwa ari normal. Kwanza nakagore kwanza ryo mugore ni n'indaya imwe mbi. Scovia ni indaya kuko iyo batari indaya ntaba avuga amajambo ataroranye umengo biravuga ko yahora ari umuhabara w'umuhisi Wiringoma. Oya nivyo ico coco numva ko bafitaniye n'umwana. Aka kagore kitwa ngo ari misi Arirene, niba ari Arirene, aka kagore kakabije cyane, kakabije kweri. Aka kagore kifashe karavuga ngo Scovia ngo ni indaya, ngo yari indaya Wiringoma, ngo bafitanye n'umwana. Kweri umuntu ntabanza akanireba. Ariko ntabwo turi bukurenganye, n'ubundi nturiho nawe ntubayeho. Kandi burya umuntu utariho rwose bigaragara ko nta cyiza cyamuvamo, nawe nta cyiza twagutegaho pe. Gusa ariko wakabije warengereye pe. Umubiri uravuvuka, wagira ngo ni iki, wagira ngo ni uruvu rwo mu mpeshyi, hanyuma umusatsi wagutukuriyeho, umusatsi warababutse, wagira ngo ntujye urya ntugira ute, reka ubugufa buranamye, inda dore urayikoreye n'ihurushwima, ubundi wabanje ukajya kwivuza ibyo bibari warwaye mu menyo. Dore ko numvisha ngo barakwita niba ari misi w'amenyo n'ubundi oya ibyo ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo wakabije. Ukwiye kugira ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Ahangaha tugira umuco wa kirazira, hari ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga ku bantu. Urarinda ufata Scovia ukamwita ihabara ya Wiringoma. Wabibwiwe n'iki, wabiboneye he, wabasanze baryamanye, wababonye bajyanye muri hoteli, wababonye hehe ku buryo uza ugashinga icumu ukavuga uti Scovia nakaraya ni indaya ya Wiringoma ngo bafitanye n'umwana. Urinda umwita indaya Scovia, umugore witeje imbere, umugore wihesha agaciro, umugore ufite benshi agiriye akamaro, umugore ufitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ukamwita indaya, ukamwita ihabara. Ahuriye he nawe? Banza wisuzume, banza wirebe, urebe na Scovia, umbwire ahantu wakwigereranya na Scovia. Ni hehe wahera umwurira ku rwego rungana gutyo? Reka cira birarura. Ibyo bintu ntabwo ari ibyo rwose. Ushinyitse amenyo aho ngaho umeze nka sikorete aho ngaho uricaye nawe ngo ubwo ngubu ngura umuntu utanga ibitekerezo. Oya, ahangaha nanjye nje narakaye ntabwo ndi bukorohere. Scovia ni umuntu uvugira abanyarwanda, ni umuntu uvuga ibintu yahagazeho, ni umuntu uvuga ibintu by'agaciro, ni umuntu urwanya ikibi, ni umuntu urwanya ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubusutwa, by'ubugoryi, by'uburofa. Warangiza ukamwiha nihabara se ni indaya yaryamanye na so. Yaryamanye na so ku buryo uvuga uti Scovia yabyaye umwana mubyaranye na papa, ndetse uwo mwana turabana cyangwa se twarakuranye kwa papa. Nibura ngaho tubyumve. Aka kagore rwose, aka kagore gateye ubwoba, gateye n'iseseme.
yewe nta n'uwakureba kuko n'uwakureba ntiyakunyweraho amazi. Ese ubundi ubwo abaturanyi bawe hari n'uwakuha umuriro, hari n'uwakurahurira, ubwo hari n'uwagusogongeza ku kagage cyangwa ku kagwa byabaye ngombwa. Ibaza ubusutwa ugira mu makaritsiye aho ngaho iwanyu cyangwa mu bantu muziranye, niba ufite ubusutwa bungana gutyo n'ubugoryi butakontoroye bungana gutyo. Reka ahangaha ugomba gufata nyoko byanze bikunze, kubera ko ntago umuntu yakwihanganira. Reka ubundi ko muri abavandimwe kuva kera ko mwari muza mugahaha inaha, mukarya mukaryama mukanywa mukidagadura mugatura mugatunganirwa hano mu Rwanda, ibyo by'ubugoryi mubizana gute? Bagenzi bawe bari hano mu Rwanda bameze neza, nta kibazo bafite, bararya, umutekano ni wose, baranywa, barisanzura, baratembera 24 ku yandi. Wowe niba ufite inzara ikwicaye aho ngaho hakurya iyo ngiyo Bujumbura, wakwambutse ukaza ukarya ukanywa ugatuza ukaryama ukarindirwa umutekano ukamera neza, ariko ukareka uburofu, ukareka ubugoryi. Wapi ibyo bintu ntabwo byagutunga n'ibyakumaza kabiri, nta kintu byakugezaho. Banza wiyiteho, banza uryame utuze uruhuke mu bwonko, hanyuma ubashe kuza kugaruka kuri kamera, kubera ko uri kuza rwose unaniwe, urushye, ushonje, urwaye. Bibi byose karabyikoreye wagira ngo nta kana k'ingurube kigariwe.